bakunzi ba Jungle Time Show mugizwaho na Adidus Wana nk'ibisanzwe. Muri iki gitondo rero ndabashoje cyane nje kubagezaho update y'ukuntu byifashe ubu ngubu. Umuvugizi wa M23 Wiringoma atangaje impamvu M23 yafunguye umupaka ho gato cyane ubundi bagahita bongera bakawufunga. None rwose turagira ngo twumve impamvu araje abisobanure. Avugwa inkuru y'umutekano kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane ubu ngubu kigezweho muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umuvugizi w'umutwe wa M23 ni Dr. Oscar Barinda. Muraho neza Dr. Muraho neza Radio Televiziyo. Yego, murakoze cyane kutwemerera, turabizi ko mufite akazi kenshi ariko ntabwo tubatinza. Turagira ngo mutangire mudufasha kimwe n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose. Uyu munsi twabonye M23 ifungura umupaka wa Rusizi ariko byamaze igihe gitoya. Kubera iki Dr.? No kubera ko muzi neza ko kuva ku itariki y'ejo ku cyumweru tariki 16 z'uku kwezi kwa kabiri Gashyantare nibwo twiyemeje kugira ngo tugarure umutekano mu mujyi wa Bukavu. Ingabo zacu za Alliance Fleuve Congo na M23 zirimo gukora kinyamwuga kugira ngo umutekano w'abantu bose n'imitungo yabo uboneke wuzuye mu mujyi wa Bukavu. Muzi neza ko za ngabo za leta FARDC hamwe n'abambari zazo wazalendo aribo abaturage b'abasivile b'amabandi bahawe ibikoresho bya gisirikare. Muzi ko bafatanyije n'ingabo z'u Burundi nabo ari imbonerakure bambitse uniforme nabo batize gisirikare. Abo bantu rero barakora amarorerwa, bishe abantu mu tugi twose turi hagati ya Nyabibwe na Bukavu, ari Karehe hariya kuri territoire, ari Ikatana, ari Kavumu, ari aho bita kuri Inera Mulungu, ari ahitwa Imiti, Imudaka. Bose bagiye bica abantu babambura ibyabo, noneho bageze mu mujyi wa Bukavu barawusahura bose bica abaturage. Ejo rero byabaye ngombwa ko twiyemeza tukajyayo tukagarura umutekano n'amahoro ku bantu bose. Nabo mukanya nari maze kubona itangazo rya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru avuga ko guhera ku itariki 24 ubuhahirane bugomba gutangira hagati ya Kivu zombi. Ibyo bizajyana n'ifungurwa ry'iyo mipaka Dr. Yego cyane ubu turimo muzi ko twashyizeho ubutegetsi hano muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo kujyaho yuko umutekano wabonetse nkuko nari mbikubwiye. Nyuma yaho rero guhahirana no gufungura imipaka bizakorwa. Ubu muri kubikora mute kugira ngo izo ntwaro FARDC yasize mu baturage mbere y'uko itsindwa kugira ngo zitazakoreshwa mu bikorwa bibi? Oya, abaturage bandi bararengana n'ubuyobozi bubi bwa leta ya Tshisekedi Kinshasa nibwo bwatanze intwaro ku bantu bose. Byabaye hano kuri Goma, murabizi uriya vice gouverneur wasigaye yungirije nyuma yo gupfa kwa Kirimwami yatanze intwaro ku baturage, arababwira ati mutegereze abasirikare ba M23 nibaza uzabice ngo Igoma izaba irimbi ry'abasirikare. Niyo mpamvu hapfuye n'abantu benshi kubera gusa izo ntwaro bari bafite bakazikoresha nabi, bakicana hagati yabo nuko batazi kuzikoresha. Niyo mpamvu rero habaye inkomere nyinshi, habaye n'abantu benshi babiguyemo. Urumva rero hariya i Bukavu rero bagiye muri kampi mu kigo cya gisirikare cyitwa Kansayo basahura intwaro. Urubyiruko rwose rufata intwaro. Niyo mpamvu turimo tugenda tuzitoragura, ariko abaturage b'abandi bo babi n'ubuyobozi bubi bwa Tshisekedi tugomba kwirukana. Tukaba tunahamagarira abakongomani bose, abanyapolitike, abantu ba societe civile bose baze dufatanye twirukane buriya butegetsi bubi
bwa Tshisekedi. Mu kanya mwari muvuze ko muri ubwo buryo bwo koroshya imihahirane Kivu y'Amajyaruguru yahawe abayobozi na Bukavu bishobora kugenda uko. Umuntu uri aho ngaho natwumva yakumva ko bizakorwa ryari? Oya, ni vuba. Vuba ryari Dr. Nimba atari ibanga. Ni ukubara ku mitwe y'intoki. Kubara ku mitwe y'intoki tugomba kubashyiraho kugira ngo begere abaturage babakemurire ibibazo. Nk'uko mubivuga, iyo mwafashe agace gashyashya ntibyitwa gufata agace, ahubwo byitwa kubohora abaturage baba bahari b'abakongomani. Ariko biravugwa ko no hepfo mu Burundi abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bari mu bamerewe nabi. Nabo mubatekerezaho? Abari Burundi? Yego. Abari Burundi bari mu kindi gihugu, bakwiriye gutaha mu gihugu cyabo yuko umutekano urimo uboneka, nubwo batajabukira hariya ikavimvira, ariko bashaka ayandi mayira arahari, bakagera mu duce twamaze kubohorwa na Alliance Fleuve Congo M23. Uku gushyiraho abayobozi no kugarura ubuzima busanzwe murabihuza mute n'ibihugu n'amahanga bikomeza gushyiraho igitutu ngo M23 ngo shyira intwaro hasi usubire inyuma ujye mu biganiro? Ibyo byombi murabihuza mute? Ibiganiro ntabwo tubyanze, murabizi ko aribyo duhora dusaba, ariko turasaba ibiganiro bitaziguye imbona nkubone hagati yacu Alliance Fleuve Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hagamijwe gukemura duturutse mu mizi intandaro z'amakimbirane kugira ngo haboneke amahoro arambye mu gihugu cyacu. Nibitaba gahunda ni gukomeza Kinshasa? Ubwo nuko nyine nuko turiho turahamagara abakongomani bose, muzi ko hari benshi badusanze, mujya mubabona mu mashusho turi kumwe, abavuye Katanga, abavuye mu kitwa Equateur, abavuye province orientale, haribo ba coordinateur nanga, abavuye muri za Bakongo, haribo ba umuvugizi wa gisirikare Wiringoma, abavuye muri Kasai, hariho umuvugizi wa gisirikare wa politike dukorana Lawrence Kanyuka, abavuye mbese mu tundi duce twose tw'igihugu barahari bageze hano, n'ubu hari abandi bari mu nzira baza kudusanga. Ubu icyizere mw'abakongomani muri rusange babategereje ni iki ngo dusoze tubareke mukomeze akandi kazi? Icyizere ni uko twahagurutse icyambere dusaba ibiganiro, ntabwo twahagurutse dushaka kumena amaraso, turasaba ibiganiro by'amahoro mu gihe bitemewe, ariko nta kundi ni ukugomba gukoresha izindi nzira tukabohora abaturage bacu bamerewe nabi, bicwa urubozo, bahohoterwa, bamburwa ibyabo kubera agatelefone gusa umuntu akabura ubuzima. Ibyo bintu ntabwo dushobora gukomeza kubyihanganira. Ubu twarahagurutse tugiye kubabohora, niba biba ngombwa tugere na Kinshasa. Okay. Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wa M23, twabashimira ku mwanya muhaye Radio 10 mu makuru. Twizere ko nitwongera kubakenera yewe nejo no mukanya muduha umwanya, nubwo tuzi ko bitoroshye. Oya, tuzababonera ntimugire ikibazo. Murakoze cyane.